Kajing ruai kaba ngin I happy kakerteng he will carry you jab kakun hol gate vocal band but kani kajing ruai kapin kermangani ba what lah pedeng kajing jing chitang kibang iman kajing enjini imjide bandu jing kerman ide ban shani ha will help play namar ba ulang ubak lor banyar ini. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall God cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest.
mountain too tall. He cannot move it. Ooh, there is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot soothe it. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you. Oh, if He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. I know my brother and I know my sister that Jesus will carry you. Dapat siap ke bah semua komen ni plug dengan music video jom ni Venetia workshop. Just press nang ni. Ô cánh trên yên ca trong mù play bạn ấy xa bằng nụ tròn ông đang trên thâu hạ ca bên thầy nhìn nắng ru ba nghìn nhố cô bên thầy ca thâu gió có lông riêu đã có gió bắt đã ca bố. Congratulations. Iwan mentang sini masang tanam tak wegi jeruai. Ini this word. Dai. Tiada ketiga segi beduk sebenarnya Pak Johnny Venetia kau berjen nanti Mei Asuntang yai further bias bedi provincial jom ki declaration nanti kau karkungor ibdi officer secretary jom CRD department kau government Meghalaya nanti berpaskan bedi Paris Police juga Paris Namansong ya parot di parang doa kibran haknya kapol nanti yaki yaki parot di berasa kau sobah haknya segi yaki media bosan kibala dan krui mentang segi ngadang try ba mindan mentang segi tang mga berpaskan pada Julius kata ketika cibut juga ngelapa ini mentang segi ani krui ngasuba ani nabiak te dan tang ke makiro pre dikwa batang krawi ketika segi ketika ini keba slokunan hadu kata-kata kecilwai keba itenan nang tadi jawai keba slokunan ha berkebawa infrastruktur ngetrai kini kelaparan asli bahaya ketika kecilwai
kenang bagani ke Christmas ke bertemai mentah ke jom mentau sedem kanan dagui bat ka bensin namar bunsin di jom berbor Christmas kibede ki berkat berbor na bentai lade ngade bentiet ke cuti bertemai ngade bentiet ke jalan ki bertemai kita kini ke berkat ke Christmas Henry nasu menungkum ki Kristen kan kini ke Christmas ketika Christmas ke ba ngide ban sukut kidan bon kiwi ki beriyo kiba myo ya kelat ke boyo dan boyo kiwi lese ki ba khamba ti hakini ka janbian na kwa ban congratulate ya I Venetia ni ko nang tayo ya ka hiem sa ni barok kuwe ki bala support Venetia di ben dokumen play report ko BP ya ka ni ka sak ko phong ke Pakistan ka ba lok ka pang ba nang tayo di ben sumur roman ba dan bun ki bala di ki sak ki phong ki biyo par ke ni ko ni ka support ka ba biyo pi ko ka naga family hi na go ko Porsche ko biyo ya ka support kini ke kerau bah di kota boleh wah nak bertajuk ni nak kata kadau kalau boleh wah ia kum kini kesat perkam bahaya kan perkam bahaya kita nak kata kadau kalau keberkam nak bertajuk ni boleh pun kum iki sak pun di sini sini yang dia berkuslai ia ke end result and the process is very important di kota dengan laman kisah perang berbor hakicing jadi tengah net scam kini kesat pun boleh pun kum ipi pinang lah syukur kum bagi jurai berbor ia kicing ruai niam Apo ihe mani ban ayo you brain and tadi iki ko ki jirwai ki jirwai ki bas ngotonat ha nasu bunong kini ki jirwai kan sawanra ya ka message ki batmai na ka bataka ni Christmas tuni jomnos na marja arpulai kuli shibon ni ki berada di taklan baik berapa sekali dan kita nasyong sus ni ke malah berkat berbuat kan ni resi berapa sekali dan kita bah hai ni betul dan kan bagi yang kesan ki bala ya berkreasi ki jirwai ke bas ngotonat bah du kata-kata bagi seberkat pada Christmas nanti jadi kamlei na mentai nadit andai kadai rumah tadi bagi berengkam ya kejilap jadi kibri saudong jadi tekata kadai kuwe kebenta kebakong samna hadu kata-kata nantang sekawika mat sing makaka berbu kuanjupi hakani opol ngidang sudah ya kinika Eucharistic procession batu nuncio ubade the ambassador of Vatican udan bangi hakanika procession uang ini itu uang alas ukumen ben ikat umur kibriyo pada kepercayaan jadi kita buat kita kisahlah nama bagi kita mente kembali ke usaha benar percayaan kita kita bang kita mestong kita rakam teman kita nak benar kita kepercayaan tu iya kan bukan bagi kena sama lagi bawan uang hakui kalian bila bentuk kemen bagi iya kita bagi wana kita kepercayaan hakui kita you have got huge responsibility nam tak cumi kong kebalang kan iya kita punya sobat kemen kemen ia ka the growth of the church hakui jumpa kita grow ia responsibility Bantikai lagi jom perang kamtam ya kaya na population kanya ketika big challenge nak bertajmi kamtam hakan ni kelmat bajur kejing drugs kejing snake ki balai kajai kanya is a big challenge for us as a church as a society it's a big challenge tenat ka daw kejing la pun kam ha ye ki sak ki bong ta kejing rap lem jom ki bahien ki basam kejing la menyerap lem jom ki saudam kanya la mentin nak bertajmi samajmi ban find meaning ban lap ya ka nong kundo ya ka ege ke babha ha ka chikim ku chuki ko bha banong ngade ban pun kam ki sak ki phong ki ege bari ko play na ta ka puram ko jong play banam ta ka chim ha chuki play ki ban sadong ko bong for the pious I also share the same more or less the same thing with you when I was in seminary I was right from class 7 I was trying to learn guitar and trying to learn music but I couldn't succeed generally Father Gerald is here director of Presky so talented. I used to feel jealous of him because he will always be on the stage and playing and singing. It's so good. I couldn't succeed in that. I was finding it very difficult to succeed in that. But anyway, as for the prayer said, maybe, but the gift and the talent that God has given to us, that we should be able to use it. Masuk orang nak bertajuk ini kepada hari ini, orang yang kata kubur, lingba kecil yang menjadi Indonesia, yang perlukan bahaya ketika sak kepong, ublay buku yang sak kepong juga bahaya kecil menjadi yang dia ikut nak bertajuk kurang kecil ublay, nak bertajuk jiba. Saudam jadi. Once again, congratulations, Venetia. Nak katakan ini kejirwan, nang jai ruang susu. Ublay orang berkuipi, kini kesor, kini kesur, kini sam, ublay orang berkuipi, dan kaki kecil senang jam. Kini kesempat kecil aman jadi baru kita nak ini kepor. Tu ublay orang tiada kecil berkuat jadi. Alor jadi. Congratulations and God bless you. Thank you.